kublejan medi piwro, tehakani ke video kwa open snyau capi ya ke jingjia wapla, ke jingjia wasnyau danda, we ite to, hajrong warem thma we pendem tedong ke Pakistan haka thma waso sngi wa ke India, de yo promotion namo de pynku kyrdan ko ye uhe Chipai yongka. Teha wakam te ka yika ka promotion yo we ileh yo ya ka te ka promotion te ton paj iya ka ni ka video hadu wakun khanang we yo tip iya wasakhiat te chwa usdangi hamdam le we subscribe your new channel khanang we yo ten cho cho phiu yo yiki video wa thame te ton sdangi nadu wasdang kathma ka wane sosngi we kam jo le hadin wadadep ya kathma ka Pakistan da kam ko kut chaji yo penbe yiki bru yong ka de wa ong waka wajab ye kathma percha waka India we ka Pakistan to ko wabujai to bha yo thlep ajmio halor iwarem ko hakathma waka India we yo penbe penthaba cho cho yiki bru yong ka we kam jo le ye ka perthai hi waro ka wi de e ko da ka promotion ya uti uhe Chipai de wakam wana ka jingchlor yong o wo yin ya le waka India the job ka Pakistan ya kathma waka India kamte de pynku burom ko ya uti uhe Chipai ka Pakistan da kam ko le wa hei por wa em kathma da siat penhap ko yaki jet ka India we da kam ko le wada attack tampra ko yaki wa bon ki thau ha India han paya mar de kala ka India wasiat panhap yaki jet waki drones yongka we ka India le wasiat tampra yaki airbase yongka hado wada panman iya ka wo pendem tedong de te phone chau DGMO ka India de wakarpat wo sange usiat tampra we wo sange yakathma we wo yasdang no da ka ceasefire hei yeto pathan wa uti uhe Chipai wa yo promotion kat wada tin uyayap da yudri uchapo bonkers we da phone ule yaki wi won ki Chipai wa to yudri ki nei bha ijing im yong ki to iwa kong san tam ha ite ipor kamte da randin we da pendem ki hakmat ka India tangwa hadin wada dep ini da kam biang ko waka wa job hakathma we menda mngat ka parthai kate wanda tholat ko kutjat he yo penbe yaki wa bon we hadin chitiyaw tam katu wada dep penman ya ka ceasefire nin ka sngi Tuesday ka sorkar Pakistan da penman ko ya ka wi ka yalang ka wada klik da umantri hedo kari Pakistan Shehbaz Sharif hei wa hakati ka yalang da em ijingjia wa phala ka wam ye umudur da ki wa bon khamtam da kari India we ite to wa yo promotion namo pynku kyrdan ka sorkar Pakistan ya uhe Chipai yongka u Asim Munir chaka kyrdan field marshal we kani ka promotion da penman ko ya o uman usaheb Chipai wa ar wo yo ya kati ka promotion ha ka history yong ka Pakistan hei wa uwanong kong wa yo ya kati ka promotion to u General Ayub Khan ha usnem 6000 khandes pa san phawgade kamte nadu uti usnem 6000 khandes pa san phawgade u Asim Munir daman u he Chipai wanong kong do wo yo ya kati ka promotion we kamte daman u wa ar na ki Chipai wa he do ha ka history yong ka Pakistan hei yeto wa ini iyo promotion uni uhe Chipai ka Pakistan nei liang ka Pakistan da kam ko wada yo uya kati ka promotion nei bha wa man uhe Chipai wa chlor uya khmat hakathma wa so sngi wa ka India we mto du itele da kam haro ko wa ini I chlor yong o de yo le ka Pakistan ya ka jingjob hakathma wa ka India hei yeto wa ini ka India da benjor ko ya kati ka promotion wa yo uti uhe Chipai dei wakali promotion hika yo promotion rem thma nei bha mpujo snya we mpujo yo wa yo promotion ki bru wa fail we kani to ka sin wanang kong wa yo I wa yo promotion ki wa fail wa ki warem dei wa ong le wa kani ka promotion to kanuksa wa yo promotion ki warem namo ki wa fail te hadu kat once nyau danda wa yo promotion halor warem namo halor wa fail promotion hi ka kam kate du ka Pakistan hi watip ini ileh ka Pakistan penyu iyai baitler ko chawaro kawi ka perthai nei bha waro kawi ka perthai le tipki wa ka India wa job ya kathma we hajrong warem ko le de I promotion ko ya uti uhe Chipai ko nga te snyau danda bha o ye ini P1 common snyau phi te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video khuble chipon